Ki kurbana bahçemi Diyarbakır Disayirut yelemelemeyi Leyla damat be harcı derde ve beni kedidin ya Ağacı min adum amamına kedidin Lele خزال دینه وزه خزالم خزالا چانگی دارم از وردکم وردکا گلی ساره آخ دوازه وردکم وردکا گلی ساره باوی چاخه وزه دلکتیا خورتکی توره بوم ساله وی سال کنده کر وز دامه نوالپه خود خارم خزالا مهلیلی وی دلالا مهلیلی هلیلی وای مالینو من دلالک را که یه برم روی ورا برم روی و کتیه پیشا خزالا من دستی زازان مرگ زویه وای کل ماله وکی سده 20 سال عمر تبه وزه صورت تأثیر بگرم بدم بر وی دوی خزالا مهیلیلی وی دلالا مهیلیلی کەڤنەشۆپیە دەنگبێژیە یا ku di pêşketina dîroka devkî û muzîka Kurdî de xwedî cihekî girîng e. Bêguman di vê yekê de rola herî mezin a dengbêjan e. Bi saya wan dengbêjan nifşên her serdeman hem ji çanda xwe dûr neketin û hem jî ji dîroka xwe agahdar bûn. Ji ber vê yekê ku dema di çand û hunera Kurd de mijar dibe dengbêj, gotin û nêrîn jî bi baldarî tên ziman. Efoy Esed jî yek ji wan navan e ku bi nasnameya xwe ya dengbêjî di muzîka Kurdî de bûye xwedî cihekî girîng. Ew jî wekî bi dehan dengbêjan hem bi dengê xwe yê bi bandor û hem jî bi berhemên xwe yên balkêş di civata dengê nemir de cihê xwe girtiye. خزالت راکیه برم بزی و یتیمه من دلالت راکیه برم بزی ورا برم بزی کتیه پیشا خزالا من دشت زوزان مرگ درزیه و یتیما وکی سده 20 سال عمر تبه وزه صورت سرخت خالی بگرم بدم برو دوی تو بگزی خزالا مهیلیلی وی دلالا مهیلیلی هیلیلی Efoy Esed di sala 1927 de li gundê Heko ya ku talîna Ermenistanê ji dayîk dibe. Malbata wî jî wekî bi sedan malbatên din ji ber nasnameya êzîdî bûn li dijî zilmê û dagirkeriyê berê xwe dabûn Ermenistanê.
هید تمن زاروک ده او دنگی کو وک خلات جراحات بوداین بالا کسین در دوری دکشینه. دما کو کلام دگوتن نممکن بکو مروف وی گوهدار نکه. اف یک بسالان دنومه. حیات همین خوی جوانتیه به دنگ خوی خوش و بالکش با آوائه که آماتوری کلامان دبیجه. اف پیواجویا حیا 1958 بردوام دکه. لی پشتی وی سالی جبو موزیکا افوی اسد سردمکه نو دست بید که. لوره رادیو ایریوانی چاوکو دریو خو بدهان دنگ بیج و ستران بیجن کرد رو کربو جوی راجی همان دریم خو بدکه. Beriyet behay, beriyet ve bendo kenam, beriyet ve. Benzeron bebedi raliti ve Gwendo dostan deriyeti ve beriye و مزنا بريت بقرو بريت افوی اسد د سال 1958 ده لرادیو ایریوانی دست به کلام گوتنید که ده هر برنامه کو وک میوان بشتار ده بده به دنگ خوی زیز و قدیفه بالا هر کسین در دوره دکشینه. اف یک هم جبو وی کلجانه که ده آفرینه و هم جی جبو گهدروانی نوی. بسایه رادیو ایریوانی وکی بدهان دنگ نمر او جی درفت دبینه کو هستین کو دجی با آواز خواه پار و بگه به هف پار خوشی و جانگلی خواه. من هاتا سراسه بینا بانگی باله نداس نیلا باوه محمد میره که کسی بتال سملا را نکراسیوان سوا زمانو دورانه 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 سملاران گراسیوان سوا خانم کاری نمیبینیش دنیای شهر باب محمد می قضا خاردانیه بینای شهر دورا بری عصبان دورانه 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 دنیای سرپیهاتی ویا لرادیو ایریوانی 2 سالان بردوام دکه. دوان 2 سالان ده افوی اسد گلک ناوین کو ده موزیکا کردی ده بونه خواتی ناو دنگ ناز دکه. هر ناز کرن جبو افوی اسد ده بگاوه که پیشکتنی. جشیواز و هنروان ناوان سود دگره و بویه که موزیکا خواه پیش دخه. دوی چارچوبه ده زیدهی 15 کلامان تومار دکه. گلک کلامین ویجی جبر هن شرط و مرجن وان سالان 9 تومار کرن. کلامین وکی بیریوانی، دوتمام، احمد و رونی، وره لولو، دای معرومه و شیرین شیغه جهن کلامین کو وی سردم تومار کریبون. هر کلام بر ریتم که جدا، هر کلام به هست و مجاره که جدا بو.
Bi taybetî kulama wî ya bêrîvanê yek ji kulamên wî yê herî navdar e. بریوانه کلمال دشنا بریوانم دارا اکیمی دارا کمی یتیمی پدر از ناره بنا تاره دا گل سوسن واز مارم خود نزانم کرابه می کرابه می وای مالینو سینگ بره بری وانم خراب کیه بواخ حکم کاغذی بکته بیو بو باخد مرمله Her dengbêjin ku şopa wan îro jî bi awayekî bandorker di hunera Kurdî de hebûna xwe didin der, xwedî şêwaz û dengên cuda bûn. Ev yek ji bo Efoyê Esed jî derbasdar e. Efoyê Esed bi wê qirika xwe ya bihêz, dema diloran nemimkûn bû ku mirov nekeve hestên kûr. Dengê wî dema xwe digîhand guhan, mêjî amedekariya rêwîtiyeke bêsînor dikir. Ew hestên ku di dilan de cih digirtin, ji xeweke kûr şiyar dibûn û yek bi yek xwe didan der. Efoyê Esed ji ber ku dengbêj bû di ferqa peywira xwe de bû jî. Baş dizanibû ku kevneşopiya dengbêjiyê di heman demê de wek peywireke xwezayî bareke pîroz e. Ji ber vê yekê jî di berhemên xwe de cih dida mijarên girîng û ji rastiya gelê xwe nedûr bû. Roj dihat evîn, roj dihat şahî û jana ku dihatin jîn û roj dihat pirsgirêkên civakê dibûn mijarên berhemên wî. Ên ku hesreta welat jiyan,
خو لدشت و زوزان دایک و باوی خود دیدن این کو خودی اوینه که مزم بون دهستان ده هفده حنبیز دکرن این کو راستی ظلم و زورداری جهات بون وان روژن رش ببیردانین قاضي كل ما تلا جوابر وچندل ويتيمي تلا جوابر وچندل استاذر كتنا مزيتنا بري بندل قالوا مالين كنتينو سينقو بري قاسيام وسانا اميناني كوازك مرف دست دانزده پیرا سیزده کالا چارده قیزا پانزده خورتا شبکه چریا روژه بهارا کنا اخوان قاضیه جارنا جی تاوی ایش جانا کو او گلوی دیجی داتین آلیه کی او بکلامین کو دانی زمان د دیلان و شاهیان ده گهتاروانین غراد کر گوونده او دبو شریک وان دمین شاهیان وکی د کلاما بیریه تده بیک دهات بريت بهاي بريت ويب بندو كنام بريت ويب بزرعوا ببدي رالي تيوي بندو بودو ستام دري تيوي بري وما زالنا بريت بكرو بريت بله افوی اسد وکی کو د کلامین وی د جیته فهم کرن هنر اخوال سر شیوازه که پر رنگی دمشاند او قرکاویا دنگ بیجی ارکا خویا پاراستنا چاند و دیرو که بیکی ماسی بیکتانی افوی اسد به وی رنگی به سالان ده هنر کردی ده وک دنگ بیجه کی کونشوپیا دیرو که دفکیت پاریزه روش ده قلبن سال درباست بن و افوی اسد جی کالد به ایدی لاشی وی دوسته دنگی وی به بهنک وستیایی دردکه او ریویتیا تیر و تجه حیا سالا 1999 هاند دومه لبله د 29 قانونا وی سالی د افوی اسد لروسیای جارا داوین خاطر دخوازه او د چل سر دلوانیا خواه او لنافچه ستاورا پولا روسیای وی دسپیرن آخی بویه که و او جی تول کاروانا دنگن نمرد به خزالا چانگی دارم از وردکا گلی ساره آخ دوازه وردکا گلی ساره باوی چاخه وزه دلکتیا خورتکی توره بوم ساله وی سال کنده کر وز دامه نوالپه خود خارم خزالا مهیلیلی وی دلالا مهیلیلی هیلیلی
روی وای مالینو من دلالک را گریه برم روی ورا برم روی کتیه پیشا خزالا من دستی زازان مرگ زبیه و کل ماله و کی سده 20 سال عمر تبه و زی صورت تأثیر بگرم بدم بر ویدوی خزالا مهیلیلی وی دلالا مهیلیلی هیلیلی لسر کوچوی داوین دمک کوج سالان پێکتێ دەرباس بوو. لێبەلێ ئەو کلامên ku Efoyê Esed bi qirika xwe ya dengbêjî diafirand ji hunermendên nifşa nûre bûne çavkaniyên giranbuha. Kulamên wî her çi qas şêwaz cuda bin jî di hunera xwe de bikar danîn. Bi vê yekê ve Efoyê Esed jî wekî bi dehan dengên nemir ên din car din bandora xwe ya li ser muzîka Kurdî bi me dehîz kirin. Her çi qas bi me re nebêj. ليلي خزال ديني من خزال بروكيا برم بزي ويتيمي من دلال بروكيا برم بزي ورا برم بزي کتیه پیشا خزالا من دشت زوزان مرگ درزیه و یتیما و کی سده 20 سال عمر تبه و زی صورت سرخت خالی بگرم بدم برو دوی تو بگزی خزالا مهیلیلی وی دلالا مهیلیلی هیلیلی